Dobre, poďme na to. Polievka s vajíčkami, nechuťák? Tomu ver. Prečo nie je zvuk? Juj, ja som si zabudla nohavičky do keľu, no počkajte, zasínam. Priatelia, no. Juj, ja som si zabudla nohavičky do keľu. Čo to ty kokot vôbec je? Ja som sa bol s maminou prejsť do lesa na hryby, našli sme pár dubačikov aj vendly, urobila mi z nich výbornú polievačku. Teraz máme my dve také zdravotné potiaže, no hádam sa nám to zlepší a prajem vám všetkým pekný deň. Že som mi rozumel, že išiel s maminou na dubáčiky. Čaute, chat, tu je Mentál, som tu s Radekom a bodyguardom. Ideme tomu dubnickému šamanovi napraviť fasádu. Čepeš, ne? Ne. Čaute, Ahojte kamoši, ja som sa bol s... Choď do piče. Prosím vás, to je zajímavá otázka. A mohla byste mi napsat, je to dáma? Že jak se to měří teda? No, ale jak bych to řekl? Víte, já na Twitteru mám plno svých přátel, takzvaných těch hejtrů. Nechci je moc naštvat, ale hladinu testosteronu mám celkem moc dobrou. Môže sa to rozbehnúť, prosím ťa? Nejznámejší a nejstrašnejší pokus amerického etologa Johna Calhouna. To je s tými myšami, to som videl. Oni sa nám začali úplne že ničiť. Takmer sa vyhubili. Zavržení samci psychicky hroutili, přestali brániť své samice. Megamon, pôjdeme s dostávkami. Ako mi je vychlánená polievka. Ona musím čítať, chápeš? Lebo to nemôže byť nadabované. Odmietali sa rozmnožovať. Nová kategórie krasavci. Títo samci odmítali bojovať o samice. A území odmítali sa páriť. Čo tiebe? To je jak všetko normálne chalani. Krasavci jen jedli, pili, spali, pečovali o svou pohodu, vyhýbali se konfliktům a plnění sociálních funkcí.
Krásavci a samice po ústrednice vytvorili většinu. Úmrtnosť mladých činila 100%, čo ti jebe. Vybírající myši začali praktikovat homosexualitu. Při hojnosti potraví se šířil kanibalismus. Myši prudce vymírali. V 1701 pokusu zemřel poslední obyvatel myšího ráje. 25krát to opakoval a pokaždé byl výsledek ten týž. Halus, že? Já jmenovat Borat. Já rád vás, já rád sex. To je fajné. Zde být můj dům, ne můj soused. Nur Sultan Tuljakbaj. On být parádní svině. Já pořídit okno ze skla, on pořídit taky okno ze skla. Já udělat schod, on mít taky schod. Já budík s rádiem. Na to on chudý. To moc fajné. Já bydlet. Má postel. Zde to být. Absolutně nevtipné. Dvadsaťpäťkrát 1700 dní pokusu, to je viac ako 100 rokov. Vieš o tom, že ako tých pokusov sa dá robiť viacero naraz? Kurvený, piču. Ježiši. Ajaj. Dobrý, že ho zase ne, ty vole. Super. Kakak! Černý zmrt a pošlu na něj bombu. Počúvajte to, predabované kraviny. Veľmi sa teším, táto Lívia, ona teraz oslavuje 18 a spolu so svojou sestrou vlastne úplne v takomto, že nedospelom veku sa starajú o malé dieťa. Vieš si predstaviť sám seba? V živote som sa na ničom nenabalil okrem repu a chcem pozdraviť tú zákernú rasistickú kurvu Luba Andera a ty tvoje dve malé kurvy, keď budú veľké, nech vedia, že ich tatko je obyčajný zákerný rasistický potkan. Za pičovina. Are you fucking kidding me? Fuck this nigga. Look at me. Look at me. White power. White power, Takesha. Why would you put this on me? Rambo, Rambo. Why would you do this? Joe, go on. Hello, sir. Hello, sir. Bless you. Are you with him? Yes, I've been sent from Africa to destroy you. To destroy me? Yes. Yeah? Rumbo, 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 rumbo. What's your name? What's your name? What's your name? Rumbo, rumbo, rumbo. Why? Why would you do this? Why would you put this on me? Rambo, Rambo. Why would you do this? Joe, go on. Go on. What did I do? Why? 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 Bitcoin 126 000, názor, zdroj, referencia. Už tam asi ešpetku, že za vodou. Modré z neba by sme mohli niekedy pozrieť na streame. To by sme mohli dať, že? To by sme mohli dať. No way. And they're hoisting Hawking up to the top rope. It shouldn't even be legal. Stephen Hawking is airborne. Oh my Crossbody for the professor. He wiped out both men. The crowd is losing their mind. Nenapadne.
Moni, první musíme samozřejmě začít kožiškovou aférkou, protože na veřejnou váhu si měla velmi originální nástup. Tak kde se to vzalo? No, je to vlastne kvôli tomu, že mne sa úplne nepáči, kde tá spoločnosť vlastne teraz speje, že sa tu nejaká nahota a takéto správanie nejako prezentuje ako niečo viac a je to spojené s charitou a nemyslím si, že holé čerešne a chachara by akože mali byť s tým spájané a chcela som ukázať, že tá charita sa dá robiť aj inak. Čiže vlastne ten QR kód je priamo QR kód na podporu Trenčianskeho útulku, čiže si to ľudia môžu naskenovať a môžu podporiť priamo útulok. To je hnusné slovo ako hovaru. Chachara, to je menej príjemné. Na šorte čupí jak piča. Bojoval. Statočne. Plus 1. Tak sa idem do piče, vypni to. A minus 5? Čakaj, 1. Lebo 6. Alebo 6. Do you know what, man? With all that money, all that power, at the end of the day, you're still just a man. Okay, so, hey girl, are you Poland? Because I would enter you so hard. Are you gay? Gay? Me gay? No. Why? I don't know, you look gay. Jakže look gay do piče? What look gay on Minko? Everything. Nothing gay. I like white children, I like biceps, I like Minecraft, či Minecraft. I don't know. You look like gay. I'm sorry. I'm proste super hetero. Don't be gay. Piče, I'm not. I'm owner. Strašne nevidím. Míšo, mám niekto drží zbraň pri hlave a buď si budeš musieť nechať vyfajčiť od Vlada Vacha, alebo budeš musieť ty vyfajčiť Tonkovi z mama ožeň ma, tak si vybereš čo? Ma to zaujíma, že ako riešiš dôležité otázky. Ako je táto? Díky! Tu som bol, no jasné. Aďu, ďakujem. Terpy, Pajty z Romy, ďakujem. Unreal Poo, ďakujem. Super, ďakujem veľmi pekne. Ešte ma tam nebolo vidieť zrovna. To je vášnivý fanúšik, a čo je na tom? To si nemohol ani masturbovať? Chudák. Hi, I'm Kiko. I'm 23. I go to UCSB and I also bartend. Hee-chan, Wang-chi, Kochma, Pang, Nanni, Tuk-chan. Toto bolo dobré, ale keď tam ešte dali ten hlas toho Hello, I'm Optimus Prime. To bolo lepšie. Thank you everyone for tonight. This has been such an amazing week. Thank you, Lauren. Thank you, Stacey. This is so wonderful.
my pullout game wasn't that strong. Congratulations to the next guy you date after I move out. Cantino. Hello, yes, please. Oh, yes, just have a little fun. Hopefully it doesn't hurt. What is your deal, Vinny? What, you want to run or something? Jak se těší. To naša robí, keď sa ide na chatu. Ono tak teší, ty kokos, že môžeš zaňať. Pepe Rodriguez. In the United States, high housing costs, low wages, and many other factors has resulted in a significant increase in the homeless population. To combat this growing problem, the United States government came up with an ingenious solution. First, they gave $5 billion to Israel. Yeah. Motherfucker. What's up, nigga? Gangsta rap, nigga. Nigga. Pičovina úplná. It's 3 o'clock in the morning. I've been playing poker with some blokes. Playing poker with some blokes. You can pack your bags and go. So can you, sweetheart? This ain't our fucking house anymore. How much do you want for it? I want $900 trillion for it. Look, it might be worth that much, but I have to make sure it's genuine. Let me call my friend. He lives in a gravel pit, so he deals with rocks every day, and he will be able to tell me if this is a real rock or not. Hey, Rick. Hello. Let me get my microscope out. I'm looking for any signs that this rock is counterfeit. Fake rocks usually include a small camera because they're made by the CIA and used for surveillance, but this one seems to be a genuine piece. Well, thank you for coming in. So, I can offer you a bag of Doritos for it. Come on, man. Give me $1 billion and we call it a day. Remember, I have to take all the risks. Plus, I have to repair it, polish it, lick it, rebuild it, find batteries for it, frame it, and hang it on the wall. Best I can do is a corn dog and a peanut butter and jelly sandwich. Dobre, že nejaké jelly z toho, že? Ja, že what the fuck, čo mu nepomôžu? Tak ja som sa rozbehol, že hej. To jedli včera, nie? To už bolo včera, tak to už máme za sebou asi všetko. No jasne, to sme videli. Dneska to bola rýchlovečka.